Itajara maingi mbuga bationa kigina kiria ya kwambiria biashara iji batena resources mbuga cha kwambiria kinya biashara ini ni mono tuge biashara chianguo biashara chiangoko biashara gwe mwanya iria muyuthi ombikia kwithirwa akithithia ende kuri na kaire ayuthi bange baria bethirite bakiambiria biashara chiao kuma kento kinini mono mwankira thaiji bethra bagikura bonene na baba nebo ntukuyana bethirite bagikinya kiri Inspiration Tuesday nikenda bethure bagitutariria biashara chao niriko baethirite bakiambambiriria biashara ijike ati ni bethirite bakigunika ni thirikari kana kwino thirikari ethirite ikibainya nkingo mono monka kugatwika mbuga kinya biashara iji kinya chio mbuga ite kwethura igikura uria barindende kia mbuga miaka iria bari nayo ndene ya biashara neje nageni ba kwantuka narwa ni mbithirite nki balance nikenda gutigira ati na aria uri ani ukwethira ukigwatira mataro mwanya nikenda ukiambiria biashara chiaku kana biashara eku wethirwa uri na umbani buria bwagirite rietwa ntagarura no Maureen Kinya inkobugwa togeni ayageni bako bantu kyanarwa kiri studio chetu chia Wero TV na nonto twiragwa ladies first Yes. mbitikiria mpambirie na the lady atwire ritwa riaku biashara ira withirite ukiambiriria kethira ni imwe kethira ni njiri kethira kwina ngugingi uritaga mbugate biashara iji yake nikenda tugita na mbere mbugare muyuthi ari amenye kinya kethira mbuga na andiki kuri na saida so zingira abateri kwithira mbuga kiambiria kenda guchukiria nkuruki kenda gwe kuongera river ira ya kuongera mbecha mukojwawe kanyani gaku wega sana nitubo kanyaga gakwithwa ndeaja marito mbeta wa Doris Katweri mbethero ndi teacherpreneur ndi mwarimu ara gati ya day secondary school mbitana Gichunko na zaidi ya jau mbethero ndi na biashara ijire nkobo po kuenda mbere na biashara ya mbere era mpenda yangu cia twana Bliss Baby Shop ara nkobo ndamiambirie 2019 wow. So ndendelea of course challenges hapa na pale kama kawaida lakini ndo media chonto ndio babije consistency in business na utoma omba kuona maciara na out of kwithirwa ndi consistent na kumeria nayo mbere guciara ingi ndirarugurire muri 5 ara nkobo Blissino Pizza thairi rero tuku celebrate meri ithatu chuju muri 3 ara nkobo tukienda ya pizza na nithirite igwete na nya sana ni kuthithia buthongi sana ingutikinyera mboretere ibo enjoyere ibo igirwa munanko tureta kuria kwina rieto yethera uri nario kuria biega bianthe to bisa moraira ara uria nkubo ara uria impendagia pizza mwanya very affordable na nya quality oni top notch ojara bwarikia kumbira aje jotha inkuigwa bwa comment buga hii pizza isi yakucie na mwanya na ndi uni ndategere ndona gap yu nkubo ndona rengi my boys bambitetie pizza kenda mbona pizza uni nginya mbeje Meru town kana Nairobi na ndi ndo ndomba ku sport gap yu na nento bako ndo ambirite biashara engi indarende kwika kamuthithu kidogo na ndeka muthithu ka ikonda ajukirie kampomberia kwambiria biashara jengi na mbuge atere kwambiria biashara kutegwite uthira wina mbesa nyingi chonto jauni kinya ndo na kamuthithu kidogo ndambere kuthithiria testing nyomba oni biashara pizza ndambiririe nyomba kwa sometimes wana youth kirabo gwitia ni creativity te maybe imitation kana a lot of capital ndiko miambiria nyomba ndaina ka oven kara kamwe ketho karija microwave ndatonya YouTube ndathithia a lot of experimentation na recipe na nambi ndamikishwa nko balance na nkuona igwetani ura nkwenda ndajukia ndarumia sore ba konda bera arumeni pizza uburi gwe kariatia keke ndona reception iri very positive ndona by the way no mpambirie kwendia ndambire na ndikutangaza kugiria na social media ndona ikwa received so well so positively kontu kuindendagia pizza mo kana gire nyomba ndakara nyomba ndauka kampambe nkare menya biashara inuragwo ume sometime wambe wone uregwita no the experience ira ndari nayo Bliss Baby Shop ko una ndeji mpumbeta kwethwa ngitumaira lessons ira ndathomere kire wingi ko una ndeji itete nywe jonto already ndina experience so na nde ndaumiumaria ome the other day na the reception was so good and so far so good so na nde antu babethe unipumba kobera atere
ambĩria au ũrĩ ũkerĩgĩra kwithĩra ũrĩ na mbeca nyingĩ kana wĩigua ũrĩ tayari kwambĩria. Just start from where you are. Kinya gwatuĩka ũtĩna capital, you can still start a business with zero capital. Do what we call drop shipping. Tuge for example nĩ mpendagia nguo. Ejo mbere atĩrĩ inkwenda gũkũ-advertisera nguo ija ciakwa na nikira nkendagia ũgampaga commission fulani nĩguo antu bambĩragia ũũ. So weja wendia tuge for example nguo rendia 500 ngakwĩra nguo mendia 500 igana ile yaku. So no kuona inade wendia nguo 10 ũkuona ngiri eku ngiri wathithio maybe for 6 months kana 8 months kanya wania ũkuona kamũthithũ gaku karomba kwambĩria yaku. So wana youth bugakara ndi bweterete mantu jabua kana withdraw wina mbeca nyingĩ kenda umba kwambĩria business. You can start from where you are with what you have. Mpiga picha mwenyewe mpiga picha uri nkuma kathetũ nĩ Kamũmĩrũ na kinya tũkĩaranĩria no kwĩthĩrĩte ũkĩngwetera no kwambĩria cukuru. Mbuga no withdraw gĩtwambĩrĩria na biashara yaku wameambĩrĩrie kagitene karĩkũ ithĩrĩtwe gĩkũrakũra kĩatea na gĩtũmi kĩrĩa mbuga gĩakinyĩra mwanka ũchire na ndĩ ũgwa kawambĩrĩrie cukuru. Yes. Okay, thank you so much. Marieta mbeta Martin Kiremi. Temogeni kia antu ba wengi tumbeta commit antu ba wengi ye mbicha ja daktari wa ng'ombe. Oteno teta iba biborete byatho byonde byabira watu toreja byatho na miotheri so kierote mbiche Marieta mbeta Martin Kiremi kana baingi baije Kiremi photography. So ni nde mukari wa Meru omete ntoraita wa Kambakia na mbita biashara mugutana. So nde na biashara ijire mbere eta wa Kiremi photography engeta wa Kiremi media school. So Kiremi photography neo ngina Kiremi media school. Tuambirire Kiremi photography mwaka najua 2022. Tutakara sana ke business ino edo ikagita kidogo sana but edreto Grace ya Murungu na support ya antu sana antu sana ni biashara yetu service to kwendia. So kuma 2022 monga 2026 tombeta kwa achieve into vingi tombeta komita antu ba vingi tombeta kwa opportunities nyingi na todometa resources nyingi toneta challenge nyingi na gukorokera lessons ile maybe mpombeta kuthoma ka gukorokera ndona igintu kia maana sana kwambĩria school ya kuritana antu kuringa mbicha. Wategera antu ba bengi kana aciari ba bengi ifani sana kwa turagitete school tour tweta toria aritwa benda kwa ba bakora ka bathia school ki aritwa 700 otomuritwa ruga enda kwa mtombicha but for obvious reasons no either ukirigara nikibate kwenda kwa antu ba mbicha maybe alitobara gintu kira bakwaga barira role models kubonya njira manu je bendete ketho daktari onto ibona maybe lifestyle daktari urekari maybe news anchor you understand. So but bategera mbicha nenya acheri beto bena perspective ka bena mindset ire kitambo anto ba mbicha anto bara bingi actually betho baije mbicha tengogi utomba gwita mbicha jangogi mtu na janya studio akori tengogi ngikweri wita yani ukona mtu nya sympathize wewe akarigara sana edora mbicha no ere exactly kaba mbicha je bahas ega ambure numba kore nyombeje kuga tu thina ikwetho mbuga iko omenyo but daigire ndio challenge wa sana ndikwetheria arito bonde utemuri twenda kuringa mbicha no gatega reason no ndikugire ku interview ka kuria reasons chia nikibate kwenda kwa antu ba mbicha habagite antu bara bombo tega ka mtu wa successful na mbicha mentorship so ndona ojora muchore kuga ona kwena gap nda feeling yani ko kwena gap bomba ko come in gatetheria mtorenda kwa maybe photographer kana maybe enda kwa filmmaker onto kwena rito ba bengi tutharimi na njira nyingi kwa rito ethere school jora ndaigwe mwarimu rito batitho banganene kwa murito ethere maybe ate good maybe ke moku kongo kethere maybe a good ke into hands on skills
but nande wategera maybe ja system yetu maybe education itego favor mwana oria Uria wa talent. oria wa talent sana. Yeah. Well, CBC niko geria but tutena proper structures cha ku implement interview onto ana bara bengi bara baura ibara wethere maybe baiji into technicals baiji kodithi into na njara chiao but na wategera system yetu tu ba accommodate Iritegera theory. exactly itegera theory maybe twin the nya school nyani ngome atwera twe daktari tukiranga twe arimu well tache karia chithoki but twin the tumba kwa daktari no ga treat ongi to understand Yeah. so na feel this is the gap na this is the now the time onia kodithia gintu giki ya gutethia antu personally ondithetie automotive Na nuri ngambisa. Did automotive, but the funny thing, tonenya attachment. Serikali. Leave her on the job. Tonenya attachment. But nta give it up. Nda menyere kwe Mulungu ena reason na then the corona for reason. Yes. Na purpose. So you don't ambire photography. Nande nani kwena ritoba kwena antu ba bengi nane maybe bombete kuthire skuru bagita course onto kwenya bara tothoma abo maybe bataraira wa betite side iriku bakathithia atia nande no tukwijira kuoni antu maybe no gita kintu giki no gigutethie na still tukonda gwita kintu kira tukugiria thaa ici igwita antu akiri Ya kuandikwa. Kuandikwa mtu no achitegeme onto ayuthi bara bengi penda kuandikwa but wategera thaa ici ngugeni nkai chegwita na nyato anya wategera the other day ndrigwa ja county ne employed more than enough anto bara bate kuthobe be accommodated ke system with thirikari so gategera bara bakuthoma betitana but tu ni tu bibingi tumba kuthithia waigwa ja idea pizza idea weteko ni tuno na didi nya kuthoma no ku understand ndithugana ginya getireketari utakwigwa atonyere YouTube same case na oni YouTube university very fast no tegana na ciandikite na nake ndo kwira no thire biashara nayo muri ankurukia urakorewa no ku understand iyo haya so biashara advantage ya kwetho venture into business biashara no mo especially uchiandikite no mba ku monitor your growth ora ukora yes no thairia we no struggle maybe tukuchiambere but the more ku move na ora ugo push no na consistency no thairia mantu jakita jakikitata chakiotha so batu na yetu na tobeta ko kaminja jakirimi photography tuthithia a media school a media school tutekonda antu bagita baraba kwenda kwa creatives bagita mistake ira other creatives bakuthithe ke industry onto ategera bara bengi bakwija kwa antu ba bengi bakumenya skuru bakumenya Kenya media bangi bakuma skuru nyingi sana bagitita the same course but ukethiria mistakes ira atochokera the same mistakes ira chathithirwe maybe 5 years no gethira na tukita the same mistakes tukage the same results so na batu tweje turikamin not only kuba educate about kuringa mbicha not just taking photos to bali tanya mantu entrepreneurship maybe uringa mbicha yes na batu thina ngogie yetu itharo ere ngogie na uju mbecha chi anto ngogie mbecha chi haraka so mbecha chi haraka chi jani uchithira still so kethro te keen na kuthithia gintu kau ketho te muntu kuthugania maybe roju no thairia ngogie no ite for the longest time itagutethia so na no tukwijera tukonia rito betu twabera after uringa mbicha bechiria no thithe gintu kingi no venture into other business onto je technology ni gwitinye chinjaia so no kwa mo gethire chathaijo kona kethoja graphics ni kwa eliminated AI so no monka wetho kiambaire kuthugania maybe 5 years to come imbi uketho kithithaia so batu school yetu thaije na 1 year but irare anda kiremi photography so arito bararitana ero skuru amwe bararitana ero na ukethiria o arantu tukuringira mbicha no bakuritanirwa so customer eja arito bakaumara customer akaringwa arito bachoka so exactly so nande kwinya muchiaria jira turi acha no to mwana okwejite so when environment is sawa but it is sawa ki kuthoma so maybe ke business so tona iwai sana ko separate business you na skuru
na twetha twachwa a better place twa the structures tweta nita twetua the requirements to register company to register our school na nae twege process tweta kwa accredited this coming August na ndena September twena announce school yetu officially. Congratulations. Thank you so much. So nae tukuinvite antu beje bone vision area tuketha tukianvira our vision tukianvira our mission na mantu ja mengi jara tubangirite school yetu onto nae turejera kuona tuteritana ki photography kuna other courses technical courses arito betu bomba kuthithia na ate muntu onde tuteringa mbiche twinde kuna arito bomba kugitanya plumbing kuna arito bomba kuthithia mantu ja stima kuna arito bomba kuthithia baking kuna arito bomba kuthithia ngugi nyingi mwanya but to venture na technical courses na yetu tuga 90% practical 10% theory so nyaki muritora maybe utathire skuru batu tumu accommodate trazime thwathirite skuru ikienda omba kuthoma antu ngugi yetu tekwi 10% igantu tuga kuonua ukathithia na course yetu is very affordable ifi omba kwa afford imwana inchuro nteguru buru antu tuthithitio u emu yetu sana te biashara. Of course tuike biashara on to facilitation but hatu kwenda still kuitana anturene na kuempower bearing in mind twena bethondena ito Kiremi Foundation we have an NGO ito Martin Kiremi Foundation so Martin Kiremi Foundation ni waka hand in hand na Kiremi Photography so ito gitanya CSR kuyana bege program yetu bakuthoma for free na still togeta launch tukwenda tuka-announce two slots a boy and a girl the needy na itora togitite last year tukaeja na free scholarship kira na baraba kwenda kuthithia photography and videography akathoma the old course na tumurire kigerio na graduate for free so far no tukinyite am. Wow. Hey Honorable James Kimathi ariuga kethia Puyol no eta Puyol igwe so Puyol korona achetha mubira ndachetha actually baraba orao dieto Puyol ndachetha mubira Kenya Premier League wewe okay so idumeta na kuri na Kisumwens ariuga following itanabe na kwithiro kiaranire na bautwe gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu ayo kinyaniria na tukethirwa tukithoma ntumiri ciaku mwanya uri na kiuria kiri a biashara kagitene gaka nikenda mbuga kuri na biashara ire withirite ukiambiria ni kuwa kana kinya ugwe no withire uri na gintu kiria kiumba gukiria mu biashara ungi no withiro gimpandikira nikenda mbithiro nkithoma ntumiri yaku. Na Doris Blisino ntukwe na rwa tukurite kethera ni ukuthugania thirikari ni kwanthuki mbithi a biashara kanya ka gwita ngugi guciukiria na thirikari ni thiritwe ikiambiria mubango juria jwa nyota na inya kwina muntu uria kuringana na SMS yawe ethirwe akiuga tikauga ati mbete iria cia nyota itigutethia muno na kinya well no unenkerwe mbete iria cia nyota yes but na ndi gukenjirira kwina kugita license kwina kugita maratathi John tharaja kwendekithia jege biashara ntiche omba kwithiro kiariria ate untu bubu inya ugwe no gunekete na mantu jaja nyota you know. Well, ni kama hapo sikuwa na nyota. Mubango jojo jwa nyota ambuge kwe baraba athethekere iju especially maybe barabara na other support but kuringana na mbesa iria inenkanairwa weja kire requirements ira ciendekanaga kenda ugwa wambire biashara like licensing registration ukare a rent maybe kire premises iria ukomborete kana aria ugwitira ngugi ukenda maybe wafanyikazi hapa na pale weja gutagera inyamba the time ukwambiria mbesa iu already cithirire for sure. Kwa maybe ni mbuga thirikari maybe niongere wana youth mbesa kenda bomba ikuiguna o rimwe. Another thing ni mianka restriction ya mianka
nyota program is already restricted to how many years? Is it 25 ama ni 30? Youth. Ketho te mwana youth ingutike ni 35 years and below. Kwa unande wethera with 36 whether miaka 36 kwa unande ugore out. Kwa ngutike thirikari ni batere kusio miega ikongera antu mbesa wana youth ni kenda bomba gutumira mbesa ibwega na ciumba ni kubatetheria. Menya nini oe mbesa ikubua ile komba kuambira nacio biashara utigu strain. Nkurukio ya mbesa ngiri 50 uthi ugithe license uthi the registration uso rent inyambere nyotire ka stock ile okwendia mbesa isithirire. Kona nande urosokere from square zero ya kwa uo ni mpuga kuga thirikari ni ongere wana youth mbesa njua kona pesa. Nikenda bomba gwitangu gibwega neba kuna. Na tukiambiria otwirire we mwarimu we na biashara ijiri ya pizza na ire ngie kwendia nguchi atwana. We nanja no guri ingori ndina twana na tokomba ku balance ngogizi chionde no nenya kanyaga kunogoka kanyaga gwita kanisene nyaremwe kuikoria mantu mwanya kwina social life, spiritual life, family life na taomba ku balance izi chionde tamoyekuru. Well, kiuria kiu mburagwa ni antu baba ingi sana. Ti ugo wa mbere. Ko nya wa mbere antu kwingi ugo mbona ja kore octopus jontu. Kawe na njaro inyanya jontu na ina taomba kuthithia mantu ju jonde. Lakini mbuge atiri number 1 ni passion igintu kirio kuthithia. Number 2 is about building structures ira cire lasting kere biashara. Biashara itina structure utiumba ni kumiran. And another thing ira mpomba gutumira sana ni delegation. Team ira bring on board when I'm on boarding make sure that inkureta aitibangu gibare qualified na nkaba train bwega paka gwata the vision that I have. So through delegation ibona ndebo mba kuthithia mantu jama inge na nina ndetha irankeja kwa tukauna ndi kwa line into kidogo hapa na pale. But at the beginning itithero iri raisi. Number 2 gitumi mpomba kuthithia mantu ja jonde kanida andi na very supportive spouse. My husband is very very supportive. Sometimes na kama in actually sometimes all the time he comes in agantetheria run the business. Na inyatwa jira na ure anja nethero ari hands-on nana. So together nyango tukira biashara ene nawe nethero ari nja akamenyera twana toja akabathithia homework we akamake sure ari au na onirire ndi nyomba nawe ari biashara ene konya kuthona very supportive spouse igintu kingi tumite mpomba kuthithia biashara yu. Then na ngitwetana jo kire teaching is my passion. So madhaja ndi na jo skuru make sure nkoja tumira maximumly na nkabangania kinya na timetable igatania bwega kenda mpumba kwa kila kitu attention. Skuru tegwita nake we do so many other things like guidance and counseling inisi you patron manto imengi andi the skuru but at the same time orina that vision is very clear na passion na support delegation na the right structures ne mpomba ko balance yo keda for example ja Sunday nduguraga ndugura kwa pizza yake nduguraga baby shop so na ndeu kwa pizza naku na nka get an extra person kodoga come in kenda nani mpomba gwita kanisene. At the same time integera ritiba kwa bangoge nyabo imbaja off on Sundays tugeta toge sensanagia ndakwa off Sundays ingi nteokwa so balancing you ni very very important. Na ni mpumbete kwithirwa nkiumba ku balance my career na business. Na inyaba ndona ingi tunonkarugura twaugire utakinya biashara mugwanja utikunoka kwa bandu tu safari ne na tutete na mbere tukithomaga lessons na gintu kingi mbuge oni experience ira ndona rekere Bliss Baby Shop neo yengutumira thai Bliss Baby Shop yari like kana gakwa kara kanditanire about business. I was so naive that ndarugura that business. I was very naive ndamekire a lot of losses, a lot of mistakes na ninde mugiginyani nda karao au kintu kingi kiumbete kuntethera ni kuthwa ndina business mentor kathambia rice or display materials allo kugitenga gutumira shout out so
ndithonde na ine issue concerning the business ndi na mtu uria ndingaira nkamuria aja naja kurita uria na ndiri atia agampa advice jonto nawe ari na experience ekungana kire biashara so na nde out of experience undonere ke Bliss Baby Shop nio ingutumira uthai kire Blissino Pizza so Blissino Pizza I can say it's very seamless jonto rinde ndi na experience kote mantu ngutinda kuria agwita atia igutonya mbitite so thai inku enjoy matunda ja kumeria jonto ketho inda give up kire Bliss Baby Shop biashara ikumeria consistency na kumeria no gakara ukila anaga no improve agatikiria customers bakura bagukwira yes customer is king feedback ira customer agukwira metumire ku improve your business sindio au wangine customer experience customer experience is everything kwa business ura customer kuja akakaribishwa ura akwarirua you know customers bagoraga trust mbere bagora product jaunera Blissino Pizza okeja tugukaribisha with the smiles na ria tugukurugira pizza jonto nweteraga ndaika 20-30 tugukarithagia ndigoro au na tukagukundia sai for free yes weterete pizza nugukundaga sai au yes no kunywa sai au pole pole so turingwe mbicha bo mabota bo lingwa kabisa utekona mantu ijabuire yes so another thing kire customer experience by the way nendaga ukamenyera na inya sana another thing customer feedback customer no akwire pizza ero rampenderetie gorori ndire igirwe bui I love such feedback mboragia atire imbi wigirwete bui I crust ikomi mono I cheese ete kongani kana ne flavor balancing ete gukari akambira maybe ga cheese gate kuingei na nde mtu jo uramuthithairia one I send you a complimentary pizza as long as you go complain about my product nitakutumia ingine chonto ntikwenda experience yeku ethirwa ere ndoku in any way na baotwe and out of that build it a lot of loyal customers ukethira mtu nyina a week na kuonde nya ingi ithatu nukuona nuntu ba that customer experience so kiri wana biashara customer experience memenyere jore umenyerete moyo jwaku wamenyera au umetoboa thank you kirimino gwetire ati graphics thaizi ni kujukua ni AI mbere twambiririe mbicha cietu tugikaira ki album tugwita ki album twachireta kiri anga memory card thimone anga flash bas flash na and all that thaizi kiri kuringa mbicha guku antu iba kweja studio tombugora wambiririe kana na ndete chichi thimu ikweja inthongi cia kuiringa mbicha cia beta byathone kwebo kwethiria ibaringire mbicha na aria na mbuga uria bomba kuchathura na mono na baria tweta paparazzi mono byathone wethaira kuri na ogwe nweti kuringa mbicha iria but kwinonge oro chiretire aringa mbicha iria low quality eta thambia mbare ukiuma ukanengana 50 kanega na utea mutige achio eta kuroga first ikiure gikiega into kembere ke business na monka uchurie why you anytime uko into business na monka obetho kemenya ante wenga kigusend such a service ibo na nto ba bengi not only the barauga papanazi kuna other competitors they into the same business na rero kuthithia biashara it's doing well wetho kemenya kwa mtu kwenda umethithia you understand kana rero ni nyawe na idea kwa mtu Steve na idea you so iro wera wena idea kwa mtu ndeko thogane mantu a skuru ndamure nde na idea skuru ambira thithia rogo thai kwa mtu kwa thithia rojo so still longo kwera nande kuthera competitors tebara kibeki market kunya bangi bejete nanto bakeja kintu kembere kira gitu tofautisha longo kwirire any time chiuria why you kintu kembere professionalism kenge creativity na uniqueness onto no theory bwegeta the same thing but a different way no theory pizza to emeruga twinde omwe but nyoro me package kuna tofauti nyoro go kunjerwa ne ko depend no the pizza is same but all value customer ba ntuko ici kwa mtombere we no longer sell the service it's the value 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 again to kire
rekana inyo itwatigire nya kugura quantity mono ta quality. Very true. Yes. Very true. So bainge nogataka customer bara bainge ambuge maybe the high end customers ka customer bara mtu onde mu biashara na customer ore na mbecha bategora sana bategora the service you can buy anywhere bagora gintu kembere ko into bibingi pedo betaga bataka inyora uchi package ora uwe personally ja brand ora okali no ethere twinde twiringa mbicha but ugo inyora go show up already ni jora ugire before by the service bego kinyaki nyora bakaribishwa ni ku depend mtu akaumara na review ikayata kwa mtu nyaweja akaeta no te understand ni kieta no the gintu kembere gata ata feel accommodated ata feel maybe area uare maybe ni omwenda you understand so gintu kembere customer benda ora uchi package ite no moko uchi package ite no uchi position ite kuwin batumia dira mu biashara ondenda oje gonda kwenda mu ora na mbechi nyingi ka ora kuretera mbechi nyingi so antu bara bedo bendete not service ni ora do service ekume ome package te service tu antu no eta kalingo ambichara no mbicha tu bicha imbicha True. Otembicha na ambicha engi chionde ni omwe yap so na ndio customer akweja yetu ingoja ora uga akuwe gintu kia maana sana onto customer akeja kwe customer bara wethairia akeja na aro studio eku kwe customer wejere last year had an event customer manager tukidira na customer ateja akwera weno meote muizi neja ugokeja studio meata tukuije ka utinganto bara maybe bakonete so eja akarante goro na imagine gintu kirejete oteka tejete nya kuringwa mbicha ejete tukona uria kujukua azini yako gontu ko kwinge weta ukethira antu be kujike kuringa na bokona no gataga antu ba binginya be sawa batido be na show off batido be antoroki otimbanya ko understand so twekuthiria ndamwira tutonya studio na tukuringe major reception akaribishwa yaro karibu so tothiria ndamwira to tukuringe mbicha mbere onte kujeta kuringwa mbicha on have an event ndukueje na eje hanko ndakuona urenye ngo ugo to ando kadha ni uka ando guest bako no understand ambire me ore ko mpando ni uka waike kiki ado yako so ambire batako akohirwe ore to mo accommodate na imagine to see the deal wow yep to te service aki kuna not yep Doris kwina aria mtu aikagia biashara ewe kagita karia mtu akwambiria biashara no tega mbuga environment ni untu no kwithirwe kethira go kwendia nguo kana mbuga pizza teria ukamikia somewhere ari nyambuga gutina antu you know bado ka strain kana nyoga tuma customers ba strain nya kugukinyira Yes, kire biashara location is very very important. No batere kwamba kuchioria biashara eje ngwikare iba ngwikira inabare na nkaba kinyira atia na unia ngwenda gwi position au accessible amai bakampa access na haraka. For example nile ndambiririe ku biashara eje ya pizza pizza ni biashara ni business yendaga any place kore very open akwina highway na rakuri na very high foot traffic kwa una ande kumeka ja main stage kana kwige supermarket mtu nyabwa convenience ya shoppers baraba kweja supermarket bakiumara etho pizza bakwenda ku grab bakaja tu au jonto twankene au bakajukia betete so location kire biashara ni very very important. So chude kiuria kiu ugeta kuweka biashara place ire ku disadvantage customers bendete convenience na efficiency wetha gusika mangoro bene na ari egoro kuringa na biashara kwa kaigwa ai ntumba gwitia stairs yuni kuringa na biashara ira we nayo kwa chude biude jonto location is very key kire biashara ku kereja unde ke pizza ndende gutumana na delivery
bikibiki ria uome nduma kumara uome gwenjo bikirie ana very fast very efficient na speed unajua location equals speed unaona so those are factors ile obatere kwamba gutegera nikenda biashara eku umeka on the spotlight ugeka biashara tu just anywhere hapana it's very very important to mind about the location be accessible be visible, provide efficiency, provide speed, na those other factors ugiputa in mind ugeni biashara iriko tayanguo no make behind the streets jonto antu ibendaga privacy kidogo mtu eja kuthima tuguo so churi biashara iriko gwika na ina ukumeka na kinyao aringairwa thimu getika nuntu customer mbugo gukuringira na kwenda kumenya direction ya mbuga antwarea areore na ndinya na gwethira uri na clarity ndio kweja na your direction chao ni pizza nkwira eja main stage Jube supermarket Jube supermarket inyawe na ara barabarene nukumeona so kumelocate ni very easy waje nyorunga mau akitu nika umara nkwire ni hapa kuja you see so mind about clarity ndia ukweja na kinya direction na location yako na nate social media ethiritwe ikigutetheria kiri gukuria biashara iku wa kiri the current Antwa in the 21st century, social media is an asset. Social media ni muthitho jomwe, yani priceless. Ntumbenya go place value on it. Jonto ukaja ku leverage the social media marketing ugo gutobora. Actually most of my clients they through social media. Beja bakambira indira kwene TikTok, indira kwene Weru TV, indira kwene Nila Baby Shop, indira kwene Facebook. Yani ukaja kwithira 95% of my clients bethera bambonete social media. Social media tha igwatwika uge biashara ikutira mita social media wenyuma monogo tigeri no batere gusieka ku invest kire social media. Social media marketing yani thai is the real deal. Rira mtu akwenda any service kana product I can promise you batonyagi social media TikTok uka search pizza in Kobo, pizza in Meru, Blisino pizza keja ukainya eko kethera location na clips ira tutumite uka tuona ukeja. Actually most of my clients only through social media. Baba ngine ne refer. Of course referrals you given that ninde to ambiri tenda kwera we are 3 months old na mbidere twenge maximize so much on social media. 95% of my clients betha bomete social media. Kwa udai ogwe I mean make use of social media. Tirazima wethero kinya uri na nduka physical kenda wendia. Nowadays ukatonya TikTok chetha inyo ukatonya TikTok. Anto thai abakwendia nguo bari nyomba ciao. Kwa ugo gote na excuse any ya kuga ante amberia biashara jonto tena physical location. Endie kira wena kinya uri nyomba ndikoreja unipiza cia kwanda amberia kwenderia nyomba and it picked so well. Nguo irato name it you can always succeed. Watumira social media yaku bwega. Market as if your life depends on it. Na anto batekuraga service ire ku offer bwa mbere. Anto bamba kuri barika na mbere. Like jathai edo inkwenda pizza Nkobo. Inaanda amigwa. Ogwe for example tuge ja Safaricom company, it's a very company very kuthithia so well in this economy. It which it's a giant company but still batora bagotomerete SMS dear customer we have this we have you buy this one get one batora bakurikanite despite making billions and billions of profit every month neke nuntu bakwethera mtu agora gintu kiria kurikana ina akire no thirori na very good product but kama uitangazi watu watajua aje uko nayo kwa marketing social media marketing should be given a priority jonto anto bagora kira bakurikana te yani kintu kiro kurikana tuja edo dress yokwenda kugura uciurage ino ura ndene akiendia dresses social media so anto make sure anto bokara bagikuonaga
Yes. methone stick ikiri mind yantu kenda re mtu aka make decision ya kugura gintu iyo gwakethwa akakwa priority. Thank you very much. Karen Kirote kukurukira mutandao wetu wa Facebook ariuga good job. Kirimi ugo kinchokeria kethera social media ni ithritwe kigutethe na mbuga uria withritwe ukimitumira gwikuria nwetete sherehe nyingi muno kuringa mbica iria na te umbite ku balance imbize ngogene witite but still nwethaira wena sherehe iria ciaku binafsi nuona takambu iko gita business yeku iko gitaria maisha jaja kujangiza rutere rurungi. First ambuge self employment the moment uchiandikire it's a full time job na discipline a full time job ontonyo andingira anytime ndikana konda alingende vacation Mombasa ugambitia ndage Wana mbese hiyo kwa. So entrepreneur kana self employment you always aggressive kainge no thairi nyote na rutha utochenya ngo rutha wethairi ya wakazi baku bagwitenya bagana off day ugote na off day ugothairi antu kwira uchiete off no gufit gweta ngogene ontu kwena vision you the vision card kwira kwanda biashara ekwikinya mu biashara atithire ya mpara wethairi ka kena nyonta tu so wajagi kiurekiwa mbure social media ambuge jowo social media I think ntiomba kuga ntiyembo ku explain yate social media is everything na kainge ana biashara baba nini tutemejoka ye serious na te ana biashara baba nini yake nyewe biashara baba nene with idea tutengete budget ya stock tore rent tore workers but tutenga budget ya social media kaya marketing wataka ke company kanage financial ye every company social media ka marketing no itengaro nyamba chire nyingi uketha thirikari ngone kugita marketing into bira bakuthithia iyo gomo biashara munini utubeta kuthithia marketing every time ukona nya ruto etho agakora nchigintu live that is marketing akubone gintu kira kuthithia so ikumanisha uko anything ukuthithia ka any service ko mtomberere service uwenio kwa mtu somewhere ukomenid but akamemenya ate ko mtu kadha makara kwendia ko mtu guchwa makara na atijo magwita makara na hiyo kwa kiomba kuomba convince ka kumuonia hiyo gomba kumu supplier so bomba kuga social media chora ugata lazima itena limitation utekolera yento ya free platform teja kitambo la tuona ja meanto mbere ya uni pastor nda thogana kitambo Facebook mtu kada akagotonda Facebook owen ora wairagia grandmother okupe but the platform which is free utekorewa urendi tukorugura account you just post but ora biashara wewe bundles tugotumira ni exactly na ntukuje kona nya wifi ukorera mandre na no etenya ko mtu katumira wifi you just post no chi record utekoni dinya korera maybe influencer kwa mtomberere the best influencer umba kwa haya you yourself ote mtomba go sell your business more than you ilo kategera janira shop otethire bate tumara influencers they are their own influencers so biashara ekuri yo kwa kiomba komea vision kana omba komea naro kwenda ikinya so bomba kwa advice kana ko challenge my other business people kana other small entrepreneurs to focus sana na to invest sana ke kando na kugora stock kugora rent to baita kudwa tuna budget za social media na kuna njira nyingi strategies nyingi cha kugira social media you don't just post ukambirinya ku sponsor your post igenda chomba ko reach antu babengi ukambira ko boost ikenda kedo yakubete kukinyira antu wegana igakinyira antu maybe magana 3 no set location kedo renda ikinyira antu ba Nairobi renda ikinyira antu ba Meru nambuge social media tutumba ko exhaust social media utumba kinyauga ugoni social media into out of sight
out of mind so ketha antu bate gukuona Yes. nyayo mathoganio jao hapa kaora but kwe mtu the other day deputy governor jere studio ambera I've seen you for the last 1 year we poster 1 year so mtu ategete uketha kwionda akinyirire maybe ndatiga mtu atengeja Consistent. but uketha consistency era nakona mtu ujo uga post na arua ako post rojo ako post ya okay ai mtu nyengo na uga ai amo support tu Na bidii. amogerie Na bidii. tu understand na still ile na biashara kana bara bagora service chetu pendeta kugeria sana so wetha iria kura pizza sana na aja hauga ai angerieje but uketha pizza emone ona agatukoreja pizza wake ndio ketha kwa mtu sawi somewhere ukupush kupost more than you aya feel angerie utemba ku customer ute customer mtu ukarawa iru uganga customer unokwa customer omba kugura any service anywhere ikiwa na service yeja na bendete nyinto bibiero sana ikiwa ntwera every time ndira tukara ukageria nyako rebrand utona nya Safaricom no iro mwethereka kugira ku rebrand kada day no ne weru egire ku rebrand te chenchiria ku relaunch no tunande wagweta relaunch you kambere mutegeri buri one of the beneficiaries ba relaunch you nonto ikutwari na segment area ya gukiria biashara mono ndukimbithe na bwethura buri bamwe baria bonerekanya biashara cienu kwethura tigikathirwa ndene ya Weru TV kwina any impact wethirite ukiona kuma ogochiona kuma advert ya Blisino Pizza ekorandene ya Weru TV? Yes, actually gote marketing etaga utheri and of course tuje Weru TV iri na reach yanto paba ingi sana. Let me confess that kuma ndekwejaje ki relaunch ndona ni the product irankwendya pizza nini antu baraba ingi beja bambira inda kwene Weru inda kwonere ugitangaza ka Weru kwene nya customer kirogine onere kwene nya customer actually kirogine ndonere actually nda surprise his wife nenda ku surprise his wife around this place actually baire niliona customers wawili from Kirogine mwankada ko text ndako inaonekana Kirogine imenikubali I know nito because nito bwa advert kama nitafunga let's a branch tiranga kara utangitheria branch yenge ingona jakanga merugora around you people came a lot kwa ukari down play marketing usiwai down play marketing na Weru intethetie sana antu beja inda kuonere Weru TV inda kuonere kwe baba ambiraga inda kuonere okay dance go rato dance go tu ukiuga nkaboromia buinde pizza nkaboromia pizza buinde kwene direte ukiguneka kuma advert kwiko tonya when oni mpomba kuga first Weru it's more than a family. Personally ngunikite sana not only the advert but nya business wise pombete oteteka sana kumarenda ndambirie gwita ngugena Weru impombete bomba kuga Weru ntethetie na njire nene sana ntemba kwarira gona rwakwa ntekugweta Weru anto kumantu ja mengi muno mpombete kuona nya exposure nya changoge Weru ni exposite sana nya gwitara ngoge na company nyingi ja Kavagara tutite project nyingi sana so through nya exposure yake rambonete ajojo it's enough nokona nya other big businesses ichiko gwetikia you got trust your brand Jonzo Weru is a big thing you know the other day ikore na event amadiko ja babonta itumu Weru nere amanga antu bara bandi fight ngogeu it was a very big event very high end so ukataka mbonete mawega ja mengi na mbonete privilege nyingi kwethwa ndi party Weru kurukukiregera advertira ekwa guchethwa Weru bombeta kuona antu bombeta kuonya visibility riguru bombeta ku create awareness kwa antu bataiji kethwa ku gintu ja kiugi kwenderea kwa antu beta gwikiana skuru kuthomera mantu ja media Nairobi bange bagaikia Western batibonete tukubothiria ngugi kureta media school
Meru na tukamba ku expose arito bao ki market ye nande onto advantage ya kwenda na batwe ko kwethiria mwana akiona it's a hands-on training. Bara bengi wethiria beta kuritana bakaritana mantu ja theory sana but ngogieci ibeta kwethwere kuthithia sana so through the advert tombeta kona nyari to baba ingi ndibongerekete anto ibatwira indrone nya advert yeku no kona nyanto ake already kumenya ake that awareness it's enough ki business anto mturira karaigwa anything igusiana na manto ja kuthomera manto ja media kirimi media school nekethe ikiongona kiawe. Doris tukirekereria kwina kagita kiri biashara yaku aigwa enough is enough nkunoga mpinge nonto niacha nkinyetie nkuremwa. Yes. Ikwetha kwina that season in business na imikurukirite not once not twice maitaja maingi mono especially kiri biashara kwa ya mbere Bliss Baby Shop. Ndakura ndatoye ndi very naive ntari na experience ya biashara before but ndari na burning passion ya kurita biashara. Kukurukira mantu jara ndakurukirire especially low sales. Low sales there is always kwetha kwina low sales in every business. Low season ya biashara. Igita riu igagwa ko inge jonto nande ogwe otengo gyogwita ko ngogira we nayo ne utheri nande ka bo ingete wite okathithie ngugi ingi na season jeu utibatere kuiwa uneka nkoro mento ko ambiraga season jeu nande ikira extra gear in marketing jonto sales ziko down na agwa nande siongerere na kuthithia kintu kingi for example marketing. Marketing nande ikirangia ingi extra gear marketing igitarire uri na low sales yani ugakara wo withikira there is always something that you can do kenda nagwe umba gukiria biashara yaku wathithia vigorous marketing the sales you ikamberia kweja iga replace igitarire urari na low sales ikwethora kwira tuginya competition from other businesses. Ukethwa uri so naive na uri mtote wa komeria nonaga ai reja re stock ya were akite stock ja millions na ndaje ujo so wethera te mto utena focus kana ugui compare mono ukagwa unikanga nkoro na numba nuigagwa kuinga biashara kintu kingi kiomba gutuma inga biashara ni kwethera uri na neighbors baba thoku jonto I have personally experienced that. Neighbors ogweta okarie ugo gita biashara eku akeja akarunga mau akambirie gukurumanga simply because akuona no kwendia mono na you know that jealousy inakuanga sana so ketho uri mtu utikuumiriria na mtu utena focus you can easily give up. Kwa una ndi in such a case ugoko batare kuchuria na ndi this scenario re mbatere kuthithia atia because I believe there is always a solution to every problem even if it means maybe relocating to another place that is a bit peaceful it is okay don't even your peace of mind ni very important na mental health kiri business ni very important so do whatever it takes but usiwai give up but also mbuge atere ti biashara cionthe cibatere kwithirwo iri cia kudumu like forever. Kwi biashara ijaga maybe ukamita for a certain season wega gwitana lessons irira batere no kameinga it is okay. Kwa twika ugo ukwamberia biashara eku ukuona etego kwa maybe profit kana mugete we sustain itself for maybe a period of 6 months despite strategy ira ugite ukathithia na itegwita mpumi. It's good to close. Theo go ambere close. Take time, go and rest, re-strategize. Uwe nande uri stronger. Jonto lessons ira wala niraja uju. Okomba gwitumira nao egita rede you come back. Kwa huu at the same time kwenda kuimiza anto menya ukarumerera mono wonete kwa mpumiria urendaga na wambete ko implement strategies iria urari nacio so erewa season ire uri ugwekire biashara erewa the cycles of a business erewa mantu jonde ne kenda ugwe umba ko take the appropriate action. But giving up tugaga uturigwa tukire tuciangangurie tiri na tuenderee gutiko give up ya muthia mbuga sentences chaku iria umba kwithirwo giukiria thaiji ndukimbithi mu biashara na kinya ugitugwetera kethira
kiri business ije ya photography kethira ikwithaira kuri na jealousy tu wethirwa akigweta mwankani wize mtu nyana wa gwitire amba akuyeria equipment ciaku ambuge kintu kembere kevri ngogere thana dynamics cia tofauti challenges cia biashara ya nguo na biashara maybe photography wataka nya akienda kwera biashara ya pizza na biashara mantu ja fashion china dynamics tofauti so kaingi tugeta mistakes nyingi tukwithira mbere ya mota take time before wambire biashara understand the dynamics of every business so no ne ja imwe maybe uragita strategy kura tumira strategy iji wataki iji ingi ugatumira a different strategy on the biashara ina dynamics oranda kura tofauti so ge photography of course ote biashara okona ote kwigiro bu antu bate kwigiro bu thukumi ote kuendelea utengo yo go ingawane so wera mutejo danya jwe na matunda jugera maiga ukethwa jote na maiga ko nenye de mugumo jugera maiga tutege ndo shamba so no monka idro first wena mental toughness kwithirwa no ombe ku contain mantu jama ingi kore mo ire go challenge ukethwa ote na mental toughness chumba go kupun ndegoro maybe ukethwa ote ready ke mantu jama ire wethere na no kunide ora twirire ukethire kwena oninya mento ku ora maybe mantu jathuka no guchoka wa muria ai thidi atia mtu jajojore mtu gwita atia na ki industry yetu I think nio ukwithiria ngugi nyingi cia photography mtu kora na rugurira studio within no time akainga mtu na rugurira camera within no time ukona kugita atia akwendia mtu kwa imboneta kesi nyingi sana so ikwithiria mtu arenda gwita ngugi wenka so tuga rimwe kaba gwita ngugi na team kana gwita ngugi utemba gwita ngugi wenka of course no monka ithoro ne nyanto bara bangi gwitana iria bongugi ikienda nyasti ndimo kana inya mtu no akwire nye kwa ukagita moyo no biashara ekari batoke ukachirita nyengo go choose anto wisely kana anto bara bwena the same objective kana vision ntono wethere maybe anto bara gochoa ibo maybe bagokora na kenyuma so ke biashara ja yeto of course utoma kwa anto bara competitors baku bakuiganira buthuku maybe customer kuna anajira kuringo ambicha gwakwa kwi antu bana nane bameteka too personal but onipa bera mtu ameteka too personal uti customer mtu onto exactly actually mo uga onto this is mutual kaundea ngakuthithira service teo unless ukethwa ko muringo otheri kakethwa kayo amurumie pizza otheri eta kugura no understand so mbera ana biashara ugateke business too personal ja mwana okura jukigwa mejoke tu eja appreciate na mutreat boyaga na dignity na respect nya intukwera ngageta na angi aga feel the difference ibatereta kuchoka ibata ko ndé so royon ke mtorea so mantu ja mengi wethe ke biashara kwe antu bara bakugiro buthuku kwe antu bate kwenda wendelea kwe bangi wethe be support bate kwenda ubakuruka so nya ke customers kwe customer wethe ria akiuga no ukumerie metha moment bambire gwita ngo expect mbe wandire wale no mwanka u improve no kwero riambiria biashara kenda gukira maisha zaku za karasasa watore gwita ngugine obisini so na ndo area yani mbatha so they the same people maybe ba go support benda still withdraw ore wale but rere nyogo promote muntu kama promote kendo okira but no wethere bara bingi bare kwenda go promote wendera ko menu ariko but rero go promote muntu kana rero go support biashara ya muntu itharo emuromba ira kienda nyengo rere bira mwaka ngogera gwitara me ata omotheri actually mbuga oni otegento ja go promote muntu ko promote muntu tinga keja janga kugurira oven for free mbuga ko go promote you understand utembombera go promote
you are chanagia exchanging value. a business Yeah. utiko promote I'm buying kurea your service. ko promote kweja wangurira kamera Njokia. eje na itangogi ko igugo promote muntu Yeah, but I don't like using that Promote term. me. Okay, jana story chaka on promote Ah, etiango ko promote ayi ntudere maongeo je sana inyao ni nko na onto ogoka weja onto bo batu fulani Yeah. ko mtombirire oni actually ango gutethia nyethi mwe kwa No eringe. mu biashara tu munene o tauni ici timwe ko no eringe mbichi ndongi sana mbuginya gukoroka custom kamera iweku hango go promote tu vijana Oi. No moringire. actually mwe ndio nguo oje biashara ojewe but ndamuthurire ngwetikia gintu kiria maybe ka ta value aga gintu kiria ngomuthitheria any time onto service service ukeja kume deliver kie mtu rata kume value ati ombanya kumerea Yeah. onto gintu kia mbere ati kume value na mbere mate ku understand etho ati ku understand ati value so gintu kia mbere mpenda mtu ame understand na ame buy uketho utemba kume buy tutemba ku onto nyenda gwitira ote gwirua Yes. exactly We, kagite gakurukire tukwarie thari mwe. Eh, Migambo ekwe muthia Doris tutire Bruno mi very short. Very short. Uturirikanie naria Blitino Pizza ri antu au mathajaku twirikagia. Hibwega Batumblisino Pizza turarora nkobo main stage Jube Supermarket uriganiritie na Jube Supermarket na side ya gaiti au ni turi corridor no inyoko na kibao gikinene gitagwa Blisino Pizza twithwa turuguraga ntuko cionthe kuma Monday to Monday kuma themo cia rukiri mwanka thenya cio tuko alafu pizza cietu ni very affordable and at the same time ni high quality ndugu cietu cia offers ni Tuesdays and Saturdays ira tugeta terrific Tuesday na double Saturday keep it locked in. Yako iko wapi? Tukuje. Kiremi photography mbambe na Kiremi photography mbuge batu to located Meru Makutano opposite Three Stairs Hotel wiki main road ukona ngorovenja indaje tora King apartment turinga ambicha cha studio tudithia events tudithia adverts tudithia documentaries na tudithia news calls uketho kenda maybe utakwenda kuja studio na tuje gwaku na tu very flexible, we can travel anywhere na tuita everywhere I mean everywhere we can travel anywhere either Nairobi either Mombasa Visa kina mahali visa ready nyamora passport ile we can travel na Kiremi Media School tuna intake every month to offer short courses kiri photography noenda kugeta photography noenda kugeta videography noenda kugeta masterclass so every month tuna intake na tuna intake August na September so ketho wena mwana we aunja kuthire skuru utikomenya biria akathithia ukienda akaranja ontoka twero mathogane ja karanja jateko gita gintu ajamba iria exactly so murete tumuritane mantu ja kuringa mbicha tumomente na twagochokeria we mtu ngi tofauti sana. Thank you very much. Ndarega kuriria mtu ucio kiuria akathura no ringa mbicha ile explicit. Apart from ambuge mtu wanda netharo ena oreita ngogi personally ntiringa yu. Thank you very much. Yes. Asante sana. Ulikuwa kwa mtego tho. Nkabuchokeria nkatho cha mwanya muno ni untu bakona kanya kenu kwiza na kwaraniria na bautwe gukiria nduke mbithi baba ingi bo inga biashara chenu kurio nikenda bwiza kinyabwe ta ku give back to the community no nturugono rwenu imbije rukwithura rugiukiria antu baba ingi ba kumenya biashara tigintu kia muchetho muno guchetherita mwana ureo batere kwithura agikuraga kinya tithing kinya win etagwa winning mwanka agakura kambiria agwita na ngwitikia mutegeri ukuthoma mantu jama inge ikirirwa rero turo antukya naru aturi na Doris Blitino Pizza na Kiremi Photography ngakwendera utuko bobwega rietwa ni Mwari Mkinya.
Iji ni Wero TV.